Kalau imam undur dengan jemaah laki-laki tapi tidak bagi tahu pada jemaah perempuan di sebelah tepi, jadi macam mana? Sebab tu kalau boleh biarlah jemaah perempuan nampak lelaki. Zaman Nabi, perempuan duduk di belakang jemaah laki-laki, tidak menggunakan tabir atau dinding. Habis semayang, perempuan balik dulu, selesai balik, baru laki-laki balik. Apa yang berlaku semua dia nampak. Kalau kita pakai tabir ni, buka sedikit ketika solat. Sebab kadang-kadang tu imam ada dah, makmum pula. Sebab tu makmum bila mengganti imam, hendaklah memakai ciri-ciri imam. Kalau dia masuk rakaat yang kedua ganti imam, hendaklah dibaca kuat. Ni kalau yang makmum masuk, Ibrahim baca slow pula, jadi bengong kau puan. Warna pula senyap gini. Dah. Jadi bila bacanya kuat, orang faham suaranya lain, ada orang dia, oh imam ganti. Kalau suaranya tak dicam, orang kata imam yang sama. Tak ada masalah sikit pun. Soalan seterusnya.